Singabaxekezela izandla besethe indawo zokuhlala. Welcome to my life testimony here at Gospel Life Family International Church. I'm Pastor Simon, and today we are here to hear one of the miracles that has taken place here at Gospel Life Family Church. Following the teachings that our Father has been given sometime last year, he taught us how to cast out demons. He taught us that you can only get to do that in the name of Jesus. You cannot do that outside of the name of Jesus, but you can do that in the name of Jesus. One of the most lovely thing, one of the most interesting thing, profound that our Father did is that we went on further to demonstrate what he was teaching. And today I am joined by a family which has managed to partake of the grace that our Father is allowed to take place. In this time, I want to allow the family to introduce themselves and tell us where they are coming from and to tell us their testimony. Mama, salamugela lapha e Gospel Life. Amen. Gogo salamugela. Amen. Mama, cela ukuthi lezi introduce, lisitshele ukuthi lingubani, njalo likhamba lobani, ngemva kwalokho bese lisitshela ubufakazi benu. Amen church. Amen church. Ngiyabingelela ngegama lenkosi. Mina ngunambeni. Ngihlale esigodweni. Ekhaya ngihlalela uPane eThomboko. Ngihamba logogo kaMbeni. All right. Mama, siyacela ukuthi lisitshele ubufakazi benu ukuthi inkosi ilenzeleni. Amen church. Amen church. Amen. Mina ngiya lapha eGospel Life umntanami wayengahambi. Wayehlezi kuphela. Wayengahambi, wayesele minyaka emingaki engahambi. Wayesekwanisile 2 years. So, wayesele 2 years engahambi. Amen. So lapha lizama ukusitshela ukuthi lokhe wazalwayo ezekwansi 2 years wayengahambi. Amen. Viewers, as you are hearing from the mother that the baby couldn't walk since the day that he was born. For the past 2 years, he couldn't walk. You can imagine as a mother seeing your child reaching an age whereby he's expected to walk, but still you're seeing your child not walking. Mama, so kunjalo kulalapho yini elake lahamba lizama ukudinga yini uncedo? Amen. Ingase ngihambeni nazinini. Lingakwanisa yini ukusitshela ukuthi lahamba ngapi njalo kwahamba njani lapho elalidinga khona uncedo? Amen. Okokuqala lo mama engangisebenza naye. Wabesithi umntwana njalo engahambi zamaplani bani. Mina ngathi ngicela ngincedise. Wabese ngihambisa kwabanye ogogo ababehlala emganwini ababethu. So gogo labana ngathi ngifika bathi ungamadlozi. So manje ngedwa abancedisi. Bafuna ngibuye nobabakhe. Ngase ngiphenduka endlini ngafika ngamtshela ubaba kaMbeni. Savuka kusasa sibuyela. Sathe kubuyeleni kwethu sabathola futhi ogogo labana bekhona. Babe sithi ukuthi silisize sifuna i6000 euros ukuze siqalise ukuthi silisize ngomntwana. Thina savumelana ukuthi alright sayidinga sizaphenduka. Kodwa sazanga sabuyela khonapho. So mama, you are telling us that lihamba khona ngale imali le ababeyikhuluma le babesithi ngekuthi beqala ukwenza umsebenzi yini kumbe yayimali ukuthi bahle beqede konke? Beqala ukuthi besincedise ngomntwana sibone ukuthi kuzahamba njani. As you are hearing, viewers, the people that they visited seeking for help had charged them $6,000, and that's quite a fortune. And looking at the economy of Zimbabwe and the money that they were being asked to pay, that's quite a lot. So mama, what is so njalo wasohamba njani? Amen church.
Sasesithi kwezinye insuku sivakatshe komnye ugogo esisebenza naye. Wabesithi uyandizombona uhlala ngale eGarikayi. Sahamba khona ngale. Wabesithi fika ufida umntwana iporridge ngibanilanze lithisa sokusemini engadanga bese useyangena laphana. Kwakulabo baba labo mama babebeningi bebutheni khonapho. Ngahamba ngangena khona lapho. Ubaba lwana wasesithi kimi umntwana onjani mina ngathi hayi umntwana uyagula kezwa kuhle. Wabesesithi hayi mana ngikusize hambe edinga amalemon le cooking oil ethengwe ngemali yakho. Nase ngihamba ngiyayidinga amalemon le cooking oil. Ngathi kwasokuntambama ngalelo langa. Baba lo wathatha ihlamvu lomumbu wagoqoza ilemon lelale cooking oil wahlanganisa wamnathisa. Saqala ukuthi sibuyele endlini. Ubaba lo wayethe siphenduke sizohlala khonapho. Sasesihlala kumama lwana esasisuke sisiya kuyi. Sahlala sibilo kwenyanga ezintathu sihlala khona lapho. So all of these things laliwenza lizama ukudinga uncedo. Amen. By that time lalingasebenzini. Ngangisebenza kodwa ngangasahambi emsebenzini. So umntwana la selisala la endlini. Ngase ngihlala la endlini. You can hear viewers, she had gotten to a point whereby she had stopped going to work just to look after her child. You can only imagine how much pain you can go through as a parent, seeing your kid not able to do things that other kids are doing. So kunjalo la selisenza njani? Ubaba laba sahlala kibo lokho besincedisa. So sasisonta kungeFriday ntambama. NgeSaturday sithone izinto zikhona lapho kuthiwa asivumile ukuthi sibuyele ezindlini. Sithone izinto zikhona lapho. Bazathi thengani ukudla ukuthi sidle labo baba bona labo mama bona bani. Silokho sihlala khona lapho. Siyechayisa sokuntambama kungeSaturday. So kusukela khona lapho obaba lababa bese besithi ugogo umntwana uyaphila ngathi ye uyaphila. Kwathiwa siyamcela ukuthi umbize kuye lapha sifuna ukuzombona. Sahlala ugogo wabe sebuyi. Wathi esebuyile ugogo waqala ukuhlala lapha lo mntwana. Mina ngase ngivuka ngihambe emsebenzini. Ngivuke ngemsebenzini ntambama ngachayisa ngifike ngithatha umntwana ngibuye la nga. Ekuseni ngivuke ngisiyamthiya khona ngale ehlala lo gogo. Obaba labana labo mama laba bese besithi khona ukuthi beqala bebuza ugogo besithi gogo abantu abakho bangaka. Ugogo athi abantwana bangu-8. Bembuza ukuthi bangaka. Ugogo athi abasegoli bangu-7. Hayi abasegoli bangu-6 abasekhaya bayi-2. Mina lo malume esisekhaya. So bebuza ukuthi abantu abakho balani. Ugogo athi hayi bonke abantu abambaleza inkomo 1 1 2 2. Akula muntu ongalankomo. So obaba lababa besithi ukuthi njasa sincedisa umntwana ukuthi wayengahlala waqala ukuhlala wafuna inkomo. Thina sathi inkomo zilayo. Babesithi lilali. So khonapho umntwana engakahlali. Wayeseqalile ukuhlala. Bemncedisa. Amen. So viewers, you are hearing that one of the local pastors was now inquiring of the wealth that the family was having. This was after the child had started sitting. So kwasohamba njani? Thina sesithe asila nkomo. Khonapho mangaphambazi kwakuyisikhathi se-lockdown. So besithi bona bafuna inkomo thina sathi asila nkomo. So sasesicela kusisi labo mamncane. Babese besithumezela i-8,000. So sabe sesiyabanika obaba labo mama labana. Inkomo lezi zazingezani lezi? Ngezokubhadala ukuthi umntwana wayesehlala. So as you are hearing, viewers, one of the local pastors was inquiring if they had cows so that they can get to pay for his service that he had done. And this is so amazing that what the pastor was going on to ask while the family was in this problem. So kwasohamba njani? Sathi sesibhadele imali leyana. Omunye ubaba wathi imali esibhadele incane. Thina sathi asilayo siphelele khona la. Wabe athi lapha babesithengisele imbiya kuthiwa imbiya.
So abesephakamisa impila leyana wabesesithi ngiyayikhulekisa ukuthi umntwana lo ebuyele elale vele engahlali. Omunye wathi kasonkulunkulu lo lingabi le ndawo. Mama, lizama ukusitshela ukuthi babe willing reverse into abasebeyenzile nxa ngingabhadala imali. Amen. Viewers, this is so painful. This local pastor was going on to say, if you don't get to pay my money in time, I will reverse the things that I have done. Basically, it's clear that this pastor was doing it for the money. So njalo lina lakwamukela njani? Thina sathi sesibanikile imali leyana nje umfundisi lwa ezekhulume ukuthi umntwana ngeke ehambe. Omunye wathi hayi umntwana uzahamba. So ubaba kaMbela wayekhona. So ubaba kaMbela wathi lapha sesibanika imali singasabuyelini. Asitheni sibayekele benjalo, anti sesibanikile imali yabo. Phezu kwemali babesithi bafuna imbuzi eziyithulu. So ngemva kokuthi bafuna i-8,000 rand yesithunyezini. Amen. Babesithi sebefuna imbuzi futhi. Viewers, you can only imagine, after being charged 8,000 rands, on top of that, they go on further to ask for gods and saying what you have given us is not enough. So kunjalo kwasokuhamba njani? Thina sathi imbuzi ekhazi ikhona kodwa ukuthi zizabuya njani asikwazi. So babesithi gogo njengoba wona suhamba ekhaya ubona iplan yokuthi imbuzi lezo uzaziphathisa njani zibuye la siyazihlula. Khonapho umntwana wayesehamba yini? Hayi wayengahambi, wayehlezi kuphela. Wayehlezi kuphela. Amen. And then basebecela izinto zonke zona lezo. Amen. So bona besithi nxa lingaqedisa ukubhadala umntwana wayezahamba yini kumbe lalipha ngokubhadalela ukuthi umntwana wayesehlele kuphela? Babesithi uzahamba. Babesithi uzahamba lingabhadala khalo. Amen. Okay, kwasohamba njani? Sase singasabuyeli thina sesibanika imali. Sabe sesisuka lapho ugogo esekhaya mina buya ngizohlala endlini. Senhleze endlini umalume abe sesibiza ekhaya lo sisi sabe sesihambela ekhaya siyahlala ekhaya. Lababhadala i-8,000 rand. Amen. Kodwa imbuzi alisabaphanga. Imbuzi zabuya ngemva kwesikhathi. Imbuzi zabuya ngemva kwesikhathi. Okay. Kwasohamba njani? Sathi sesibuyele embuzi bathi imbuzi lezi sibuye nazo zincane abazifuna ukuthi siqale. You can only imagine, after bringing in the goats, they tell you that the goats, they are very small. After so much sacrifice, lapho lalisiyazi khona imbuzi wawuyindawo yini yakwanisa ukuhamba ngenyawo mbe kwakugadwa. Masisuka lapha siyathatha imbuzi siyagada nge$10 sisiyekhaya. You can only imagine, after paying $10 going to the rural area and paying another $10 coming back, that's $20, only someone to tell you that these goats that you've brought are small. You can imagine how disappointed you can be as an individual. So kunjalo kwasokuhamba njani? Sathi sesibanika imbuzi besithi zincane sibuyele lazo. Umama lo ayengamvikele kuye ngangihambela yini siyahambisa imbuzi wathi asibayekele benjalo sabona ukuthi bazazenza. Sembuzi lezi lazitshiya khona ngale. Imbuzi lazitshiya khona ngale. Bona babezamukela lezitshiye khona ngale. Bazemukela. Kodwa babethe zincane. Kodwa bethe zincane. Alright, wasohamba njani? Sathi sahlukana labo sangasabuyeli kubo. Kodwa lathi selibachiyela imbuzi, umntwana wahamba yini? Hayi kahambanga. Umntwana wayelokhu ehlala yini? Umntwana wayelokhu ehlala. Kodwa uhamba wayehamba yini? Wayengahambi. Alright, so kunjalo wasohamba njani? Sase sibayekela benjalo sase sihamba sisiyahlala ekhaya. So selibaphila imbuzi, le mali selibaphile, umntwana kahambi kodwa lalifune ehambe. Lama yini ukudinga usizo mbela lalokho ledinga usizo? Sasilokho sidinga usizo. La selidinga abonye indawo usizo. Samba sadinga eDandane. eDandane lalihamba kuseduze lapho elihlala khona yini kumbe kulapho elihlala khona? Mawusuka lapho esihlala khona eDandane ugada nge$5. You can only imagine, after they had been charged 8,000 rands, and on top of that they were charged again 2 goats, and only to be told that these goats are small, and the child, he never got to walk. They were never given
the solution that they were looking for. On top of that, the family goes on to look for solution. They travel a distance that is more than 100 kilometers here in Zimbabwe looking for help. So lithe selifike lapha eDandande lathola yini uncedo kumbe khona ngale bafika balitshela futhi ezinye izinto ukuthi kumele lizidinge. eDandande lapha sasihamba lamabhakede ukuthi sidle ngoba kwakuyindlala. So safika lapha ubaba wathi ufuna amalembu, ilembu elibomvu nelimhlophe. Lasuka lokudla endlini ekhaya siya kwelinye ikhaya eDandande. All right. So babesebesithi bafuna ilembu elibomvu nelimhlophe ukuthi silithenge besincedisele umntwana. You can only imagine looking for help. They were asked to even they had to bring their own food, traveling to a place that they knew no one, looking for solution. So kunjalo kwasohamba njalo. Sahlala eDandande okwenyanga sathi imali yokuthi sithenga amalembu asilayo. Njalo uma useDandande amafona angeni. Ngabuya futhi ekhaya eLupane eThongoko. Ngazofonela osisi labo mamncane ngathi kufuneka amalembu amhlophe labomvu. Bathi hlala sizakuphumezela. Ngahlala iviki eyi-1. Kwathi evikini lesithuba bebathumeza amalembu lawa lemali yokuthi ngibuyele eDandande. Base ngibuyele eDandande khona ngale ngithela amalembu. So amalembu lawa hathengwa ngomunye umuntu. Athengwa umsisi wami. So amalembu la ethengwa laliseDandande mbela selibuyele ekhaya. Ngase ngibuyele ekhaya. Right, ngemva kokuthengwa amalembu wasohamba njani? Base bakhulekisa amalembu lawa. Elinye bamfaka ezandleni, elinye bamfaka enyaweni. Kodwa amanye kumele elale wambathile. Sase sibuyele ekhaya, elinye libomvu kwakuthwe simthungisele isigqoko esibomvu. Esokuthi ehlale esigqokile noma sikhathi bani noma elala. Isigqoko lesasingaze singcole kumele siswatshe isigqoko khonapho. Bengahlale ngasigqokanga. You can only imagine. This is a process that they were allowed to go through, and they were seeking for a solution, and the child was asked even to put on clothes. Even if they were to get dirty, he was not allowed to take them off. So kunjalo umntwana wasila yini? Hayi kasilanga. Wayelokhe ngahambi. Laba ababethelithenge izigqoko lezi lizimbathisa umntwana babelitshaje yini imali? Hayi abasitshajanga mali. So ngemva ukuthi sebelenzise konke khona lokho ababelithele lekwenze awuzange waba lotshintsho? Hayi akubanga lotshintsho. Lalokho lidinga usizo. Sasilokho sidinga usizo sikhona lapho sihleze lokho esincedisa. So kwabe sokuhamba nje lokho belincedisa. Ngezinye insuku wabese sebasumlindo kahle khona ekuseni. Sasithi sivuke ekuseni kule ndawo kwakuthiwa kusenhlane eceleni komuzi. Sihambe enhlane khona lapho sekhuleni. Yena wayelokhu uvuka ngo-4. Evuka ngo-4 kwelinye ilanga wavuka wafika wabasa umlilo olamalahle egodini. Babe sisithi mina lo nkosikazi wakhe sekukha amanzi isibhorane saseduze sakha amanzi. Bathi amanzi la singangenise ekhaya sihambe lawo enhlane. Sahamba lawo enhlane. Safika enhlane laphana wathi sikhiphe umntwana izigqoko. Samkhipha izigqoko. Yena wabethatha iseyili yakhwayelayo. I-raincoat. Babesembathisa umntwana la bembatha. Bebelokhe bethela amanzi lawana. So ukuthi yena kazange wananzelela ukuthi ekutheleni amanzi umntwana wasetshilisana. Umntwana wasesithisana. So umntwana wachisandla uprocess naleyo. Amen. This is the process that as a family they were going through. The child had to receive burns during the process in looking for the solution. So umntwana uthe sechile babe sebesithini bona njengoba sebesechisa umntwana? Yena wayengambonanga ukuthi umntwana uchile. Ngoba isithi ekuseni kwezinsuku evuke semasimini. So mina ngisala ngimlandele emuva. So ngafika ngamtshela ngathi baba umntwana uchile isandla wathi mina ngimbonanga.
wabese sithi asithe siphendukeni sibuyele ekhaya. Sabuyela ekhaya wathola vele isandla sesikhukhumele sokugcwela amanzi. Wabese ethatha inarithi wabese mbhoboza amanzi lana abese phuma. Kwathi sokuntambama mina ngathi ndwana umntwana sethile isandla sesibuyela kugogo. Wathi hayi kulungile. So akaphikanga ukuthi wamchisa. Hayi kaphikanga. All right. So ngemva kwalokho sokwenzakele wawulotshintsho yini emntaneni? Wawulethembe ukuthi umntwana uzahamba? Hayi akuzange kwatshintsha ukuthi umntwana uzahamba. Wala lokho enjalo ehlezi. Walokho ehlezi engahambi. Amen. Kodwa ukhuluma wayekhuluma yini? Hayi wayengakhuluma. For 2 years wayengakhulumi. Amen. For 2 years the child couldn't speak. The child only managed just to sit. For 2 years the child couldn't walk. So kunjalo wasuhamba njani laselibili nini ekhaya kumbe lalokho lokubaba yena lo ayelimncedisa? Hayi wathi esechile sabuyela ekhaya kugogo. Labuyela kugogo ekhaya. Amen. Selubuyelile kugogo ekhaya lalokho lisabuyela yini kubaba lo kumbe laqala ukudinga uncedo kwezinye indawo? Hayi sesibuye kugogo ekhaya asisazanga sadinga uncedo. Sasuke ekhaya sabuya ngapha. Sathi sihlezi ngapha kulogogo umakhelwane. Wabese sithi khona asambeni ingcela phali zathola uncedo. Sabe sesibuya khona apha kuGospel Life. You can hear that, our viewers, that the family was invited to Gospel Life Family International Church by one of their neighbors who had told them that they can find solution at Gospel Life Family International Church. So kokolo ethelitshelile ngeGospel Life Family International Church la wahamba njani la walinxusa kumbe la attenda lazivila lodwa? Sabuya la ugogo. Labuya la. Amen. All right. Ugogo safika la lapha sangena eChurch. Sathi kwakuntambama. Sathi singena eChurch sezwa abantu lokho bekhuluma izinto eziningi. Kwasokuthiwa iChurch siphuma kwasokuthiwa ukhona yini olombuzo kumbe ufuna ukukhuluma okunye. Ugogo wasiqheba wathi yekhulumani. Ubaba wabekhuluma esithi silomntwana ogulayo uhlezi kahambi. Kwathiwa sibuye safika samhlalisa lapha phambili. Father wabe semkhulekela. Kulamalembu elawathengiswayo selifikile eGospel Life Family International Church. Hayi awakho. Amen. Akhona inamanzi achisayo asetshenziswayo emntwaneni? Hayi awakho. So kunjalo bamkhulekela umntwana ephambili. Amen. Sebemkhulekele winokayenzakalayo. Father wabe sithi nqali lo thando libe lihamba liphenduka ngoba iChurch yayikhona everyday ntambama. So nathi sabe silokho sihamba siphenduka kwasokusithi ngelinye ilanga uFather wasinika ilanga wathi umntwana uzasukuma ekhaya kumbe umntwana uzakhasa lingananzekeli. Balinika ilanga lokuthi umntwana uzakhasa. Amen wasinika. Viewers, as you are hearing the family is testifying that the day that they visited Gospel Life Family International Church, our father had to minister unto the child. He had to minister healing to the child, and they were given a date that the child, by this time, the child was going to walk. So tebe selibili philila ngalelo lina njengomama selihlangane lokunengi nalilokholo yini ukuthi kwakuzayenzakala? Ngalala ukholo ngoba ngase ngiphela ithemba lokuthi kade ngibhoda kodwa uncedo ngaluthola. So ngemva kokutshela ukuthi umntwana uzahamba ngaleli langa la selisenza njalo na njengomama selitsheliwe lokho. Sahlala salinda silokho simbisa ntambama. So lalokho attenda ama prayers ntambama. Amen. So the family, it kept on attending one of the evening prayers that we have at the church. So the family never lost hope, but they continued coming, attending these prayers. So umntwana lo sebemkhulekele sebeliphililanga lokho libuya kuma prayers. Wasulotshintsho yini wayeseqaleni ukukhuluma njengoba lesithi baseliphili ilanga lokuthi umntwana uzaqalisa ukukhasa ngalelo langa. Sahlala okwesikhathi ukuthi kuphela engasakukhumbula ukuthi
ilanga lenyanga engangiphiwe ngubaba yiphi ngoba imicabango yayimningi kodwa sayala lokho sibuye kwathi ngezinye insuku mina iCovid ngibona yayisipheli ngeze umntana nami esithi khona anamntumbe uchedi ngathi amandlo echede siya ngawathi hayi namhla mama uchedi Mama. You are telling us that the child couldn't speak, and you heard your child calling you and telling you that the child moved. Amen. Let's celebrate this. Let's celebrate people. Let us celebrate. The child couldn't speak. The child couldn't move. But one of the days, the mother receives a phone call that the child started moving. Njengomama likuthola kuna lokho, how did you feel? Ngajabula kakhulu ngathi amandlo lamanga othi simbeke phandle sibone sabe simbeka sambona iyacheda uyahamba sasifaka igabha lapha sathi uzothatha mbebe uzothatha sambona iyacheda sini. Wow, let's celebrate. We can do better. Wow. You can only imagine as a mother receiving a phone call that your child has started moving. For the past 2 years, having gone through a process looking for solution, and only one day you only receive a phone call that your child has started moving. This is so amazing. Toso kunjalo selizulu ukuthi umntwana usemuva wasokuhamba njani ngoba lapho lithe wayesemuva vele kususela khona kwathi waqala ukucheda vele waqala ukucheda sibisedlala iguma lonke. So the child was now playing. Amen. Let's celebrate. As a parent, you can only imagine other kids are playing outside and your child is at home, not because he doesn't want to play, but the ability to play is not there. So umntwana wathi seqalisa ukuhamba wama yini? Hayi kamama. So up until today, Amen. umntwana lokhu ehamba. Amen. Akazange wama ukuhamba. Amen. Like lasitshela lathi khona umntwana wayengakhulumi. Yena ukukhuluma waqala nini? Waqala mbona esedonselo 3 years. 3 years. Amen. Let's celebrate. She couldn't speak. The child couldn't speak for the past 3 years, but he started speaking. You can only imagine that as a parent, that other children, they are calling their parents, but your child is not able to speak. This can only happen here at Gospel Life Family International Church. So mama, mina ngifuna ukuzwisisa ikhona yini imali elayichargewayo ukuthi belinikeze uncedo? Ayikho. Akhona yini ama-rands abali-chargewayo yini ukuthi lithole uncedo? Akuna. Zikhona yini inkomo abali-chargewayo ukuthi lithole uncedo? Azikho. Zikhona yini imbuzi ezincane abali-chargewayo ukuthi lithole uncedo yini? You can only imagine. We can put our hands for our God. This is amazing. So the family, they were not charged any money. They were not asked to bring any cows. They were not asked to bring any goats. They were only given a solution without any charge. So Mama Lina, Mama, what is your advice to someone or situation Amen, church. Okokuqala ngithenjela usisi wami sithi asis umbeni asechurch. Wabe sisithi umuntu oyenza umbeni ukuthi echurch umthethe ngathi empompini. Wathi ngaphi kwempompini? Mina ngathi kuseCountry Park. Wathi wena wakutshelwa mbani khona lokho? Mina ngathi kuloko kumakhelwane. Wathi asambe lapha basonto igospel. Wabe sithi ngisonto enjani leyo? Mina ngathi ngiyeyinye ichurch la nxa ufather bekhuluma sebesithi I receive.
So asohamba njani? Usisi wami mabese sithi ungayekeli ukuhamba khona lapho, qinisela khona lapho ngoba dala lokhu ubhodi ungalutholi usizo. Wathi ngakubona uchiya le insonto leyo ngizakuchanga umuntu omdala ongikhaya. Wow. Gogo, kukhona yini elingafisa ukukukhuluma inkuthazo engalingabe lilayo? Hayi lami ngazizwa ngithaba kakhulu ngokubona umzukulu wami esehamba. Yikho uNambhena wandiza wathi mama akubuye ngapha. Ngade ngibuya lapha eThethi. uNambhena manje waseyilahla kasangenisanga ufata. Sesiphuma sithe silapha ufata wasempini. Athi Nambhena awusasitshenisa umama njengoba singamali. Sesi hayi ufata ade sithi siyaphenduka ntambama. Hayi saphenduka sabuya sabuka sakhulumisana ke lo fata. Sesi hayi nguyigogo kaMbhena lo. Hayi ufata la kwamthabisa kakhulu. Hayi lami ngikho ngiyathaba kakhulu kule ichechi ngoba lami ngangathembeli ukuthi umntwana engahamba. Kodwa hayi namhlananga ngiyahamba sengihlala la ekhaya. Ementhethi. Hayi kodwa nginethemba lokuthi njengoba ehlala ekhaya izaphinda aphenduke futhi esebuya ngapha ezodinga isikolo engeke kwanise ukufunda ekhaya. Kodwa hayi umntwana useright. Ansela sisho emntwaneni. Umntwana uright. Singakwansela ukumbona uJack ehamba. Ngeke wavuka. This is the child that couldn't walk. For the past 3 years, the child couldn't walk. He couldn't speak. But after the ministration of our Father, the child managed to walk. It's okay, the child is asleep. You will get one of the videos as the child will be playing, as the child will be attending school. This is so amazing. You can only imagine as a parent having to see other children doing, other kids what they'll be doing, playing football, but your child not being able to play football, seeing other kids running after their parents, but your child not being able to do that. Let's put our hands for our Lord for this amazing thing. This happens at Gospel Life Family International Church. If you have a problem, Gospel Life Family International Church is open to everyone. You can get in contact us at 078 410 4634. 078 410 4634. Shalom.